Hello, ladies and gentlemen. This is Afrimax Show. Yes, nyuma y'igihe kinini nagarutse. Uyu munsi nkuzaniye ikirere. Tega amatwi wumve icyo ngufitiye uyu munsi ntucikwe. Uyu munsi nje kukubwira icyo bita ikosa. Ibi twese turabizi ariko ntitubisobanura cyangwa ngo tubisobanukirwe kimwe, ndetse ahanini biterwa no kutabyibandaho. Burya ngo ntawe udakosa ariko si ikosheje ubyitwaramo ute? Ni byiza mu buzima kwigira ku makosa yawe kuko bigufasha kwirinda kongera gukosa, ahubwo ukiga gukosora ibyakoshejwe n'abandi. Kandi burya ngo ntawe ukosora ibyakoshejwe atarigeze akosa, mbese atazi uko gukosora bimera, kuko aribwo buryo bwiza bugaragaza ikosoka. Ibi kandi byavuzwe n'umwe witwa Mahatma Gandhi, uzwi nk'intwari y'Ubuhinde, wavutse mu 1869 akurira mu gace kitwa Barbabandar, nyuma aza gupfa mu 1948, aho yavuze ngo error seems to be error when it corrected. Mu yandi magambo, ikosa ari ikosa iyo ryakosowe, kandi ngo ntiwakosora ikosa utabonye ko ari ryo. Mu buzima umuntu nagukosereza uzamukosora ugendeye ku buryo yakosheje, ndetse mbere yo kumukosora uzabanza umwereka ikosa ko bizamurinda kwirinda kongera gukosa. Uzi ko benshi bakurira amakosa yakozwe n'ababanjirije? Uti ni gute rero? Wifuza gukomeza n'igice cyacu cy'ubutaha, kora like, share na subscribe, komeza uryoherwe. Ciao ciao.